I gde si ljudi, ja sam Vladimir Balanović i dobrodošli u moj novi klip. Opet mi nije bilo nekoliko dana i zato imam naravno opravdanje, zato što ja šta god da radim, odnosno ne radim, ja imam opravdanje, tako da, radio sam na novom projektu, odnosno na novom sajtu za gledanje ninja kornjače sa jednim youtuberom koji se zove Bajko, da, njegov link ćete moći naći u deskripciji, s njim anime, tako da posjetite ako želite. Zašto pričam ako da sam bolestan? Ma nemam pojma, nebitno, nije bitno. Uglavnom, point ovog klipa je da vam ja pokažem taj sajt, kako izgleda, kako sam ga pravio, koja je njegova poenta, koja je svrha. I to, pokazat ću vam ono što smem, ono što ne smem neću vam pokazati, logično, tako da pokušajte to da shvatite. Iako je point ovog kanala da vam ja pokazujem sve kako jeste, trudim se da pokazujem sve kako jeste i to i radim, ali jednostavno stvarno postoje stvari koje stvarno ne smijem da pokažem, znači nije do mene, ja bih vam rado pokazao, ali jednostavno tako je, tako da, uglavnom, ajde sad da krenemo na klip. Intro, ne znam šta je ovo trebalo da bude, ali nema veze, intro. Pa kao što vidite, sajt izgleda ovako. Na početku možete vidjeti meni, sajt je one page, odnosno sve se nalazi na jednoj stranici. Kao što vidite, kad kliknete serijali, on će vas odvesti na serijale, kad kliknete o nama, on će vas odvesti na o nama. I mislio sam da stavim da meni bude fixed, da prati kako scrollate, ali odustao sam oko toga. Možda i bolje, ne znam, pišite u komentarima šta je bolje, to ću možda da izmenim, vidjet ćemo. Ali da, ajde krenemo od početka. Kao što vidite, ovo je neka slika koja odgovara našem sajtu, onako baš lepo pristaje. I zato sam je i ubacio. Dalje idemo na ono najglavnije, odnosno jeste serijale. Kao što vidite, ovdje ima TMNT 1987, 2003, 2012 i 2018. Ovo su oni osnovni serijali, odnosno crtači koji su bili na TV-u, a ispod imamo neke filmove, isto o ninja kornjačama. Naravno ima ih još koje trebamo da ubacimo, ali opet ima vremena, tako da. Evo, sad ćemo učiti na TMNT 1987, na primjer. I kao što vidite, tu se nalazi opis serijala. Ovo sam animaciju lako uradio, delovalo mi je lepo. I zanimljiva stvar oko toga jeste da vidite, u zavisnosti do serijala, menja se kornjača i menja se boja, tako da mislim da to doprinosi izgledu sajta, ali dobro, možda i nebitno, tako da ne znam stvarno. Zatim, kao što vidite, ima ovdje epizode sam podelio po sezonama, sezona 1, 2 i 3, 4, 5, 6, 7. I nakon što kliknete na epizodu morate da prođete kroz FLCLC reklame i kada naravno prođete kroz reklamu dobit ćete svoju epizodu. Sad će svi reći, zašto ubacili reklame, ovo ono, pa zato što sajt nekako mora da se održava, zašto bi upali u minus kad možemo bukvalno samo da ubacimo jednu reklamu na svakoj epizodi i da nam to donosi neku zaradu kako bi održavali sajt. Evo, to je čitava teorija o tome. Kao što vidite, dole ima start discussion, odnosno komentari, gdje možete komentarisati. Za filmove sam ubacio malo drugačiji dizajn opisa, zato što nisam želeo da bude isto. Kao što vidite, izgleda ovako, ima minutaža, godina izdanja, naziv filma i opis. I drugačija stvar jeste od samih serijala da se film nalazi direktno na našem sajtu, odnosno ovdje. I naravno komentari su također tu. Posle toga ide meni iskreno najomiljenija stvar kod ovog sajta i nešto najzabavnije što mi je bilo da pravim, a to jeste o nama. Kao što vidite, tu je kratak opis o našem sajtu, o našoj organizaciji. I ovdje jeste neke 3D ninja kornjače koje sam našao kod na internetu, nisam ih sam pravio, neću da lažem. I kao što vidite, kad hoverujete, menja se i kornjača. Evo vidite, hoverujete Rafaela, pojavi se Rafael, hoverujete Michelangelo, pojavi se Michelangelo. I kad kliknete, vidite, samo će se on vrtiti. Evo, naprimjer, kliknete na Leonardo, vidite, samo on se vrti. Tako da, to je jako zanimljiva stvarčica na ovom sajtu. Zatim, tu je naš tim, odnosno vlasnici ovog sajta, bez kog sajt ne bi
bio tu. Kao što vidite, tu sam ja koji je napravio sam ovaj sajt od početka do kraja. Tu je Riša koji je menadžer i Bajko koji je youtuber, isto vlasnik ovog sajta. On služi za marketing i za neke ideje, bukvalno šta on meni kaže da uradim, ja to uradim, odnosno ja sam zadužen za sajt, jel te? Tako da. Ove socijalne mreže vode na naše društvene mreže, logično, evo kao što vidite kliknemo na YouTube, svi lupite subscribe i like, na dnu stranice jesu reklame, odnosno plaćene reklame na našem sajtu, ako neko želi možete nam se javiti pa da reklamiramo vašu stranicu, profil, YouTube kanal, šta god. Kao što vidite, zanimljiva stvar jeste da ove boje samih reklama jesu Ninja Kornjača, Leonardo, Donatello, Raffaello, Michelangelo i kada otvorite jednu, ne možete da je zatvorite, nego možete samo da otvorite drugu, tako da, to je neki bait koji nisam želeo da izbacim, zato što to je poenta reklame, da kad jednom otvorite ne možete da zatvorite, nego da je gledate. Zatim, još jedna zanimljiva stvar jeste chat, odnosno ovdje možete komunicirati sa drugim ljudima koji su isto ljubitelji TMNT, evo na primjer sad ću napisati pozdrav braćo i vidite, kao što vidite, chat normalno radi. Šta bih još napomenuo, pa da, disableovao sam desni klik, evo kao što čujete, klikćem desni klik, ali ne pojavljuje se inspect element. Ili na primjer klikćem CTRL-U, ne pojavljuje se view page source. Tako da, to je još jedna zanimljiva stvar. Nisam želeo da pustim to da kako neko na primjer ne bi ukrao ove Ninja Kornjač sa mog sajta. Može naći na internetu ako ga zanima, ali neće moći ustiti kodove sa sajta. Tako da, to je isto jedna zanimljivost. I to je bilo to. Sad rekao bi još neke stvari o sajtu, ali na to ćemo se vratiti na Facecam. To bi bilo od sajta. Pišite u komentarima da li vam se sviđa, šta bi vi izmenili kod ovog sajta, da li vam se nešto uopšte ne sviđa, da li vam se nešto sviđa. I to je bilo to, tako da, ajde opet ja sada. Ovo se čak i rimuje. Pa šta bi još rekao za ovaj sajt, to je bilo to. Uglavnom, ideja je samo započela od strane Bajka, on je to predložio još 3 mjeseca. Najteža stvar oko svega ovoga je bila da uopšte krenemo da radimo. Zato što ne znam, mene iskreno mrzelo da krenem, on me nagovarao i nikako kao da skupim vremena, lagao sam sam sebe. I ne znam, to je bukvalno bilo najteže, jednostavno to želim da podijelim sa vama. Najteže je nešto krenuti, kad smo krenuli da pravimo sajt, mnogo je lako išlo, iskreno. Ja sam uradio jako brzo sam dizajn sajta i to sve, Bajko je uploadovao sve epizode Ninja Kornjača i nije baš bilo toliko lako, ali opet nije bilo toliko strašno i teško koliko smo mi sami mislili. I eto, poslije nekoliko nedelja uspjeli smo da završimo sajt i je tu, bukvalno na internetu, neki kao naš rezultat rada i truda, tako da neće previše da kenjam o tome. Uglavnom, to je tek početak, samo jedan od projekta, planiramo nešto mnogo više, nešto mnogo jače, bolje, brže. I šta još da vam kažem, vidjet ćete sve u budućnosti, neću da baksuziram, bit ćete obavešteni o svemu. Ovih dana bi još trebalo da izađe klipova, zato što sad ne znam, imam neku motivaciju da snimam. I da, šta bih još rekao. To je bilo to od ovog videa, nas su uživali, ako jeste ostavite like, share, subscribe, bla bla bla. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Pozdrav! I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.